Turabaramukije abandi turabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye kuri mwe mutwumviriza muri mu bihugu bitandukanye by'isi cane byo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabahaye ikaze kuri mwe mwese mutwumviriza muri nga mu gihugu c'u Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, Congo eka mbere namwe muri mu gihugu c'u Rwanda. Ndabaye karibu. Eka ndabibutse yuko ari byiza ko wahejeje gufyonda sabone kugira ngo uje urumva aya makuru tuba twaguteguriye gatanu kuri gatanu maze akugere ko uburyo bworoshe nta ngorane. Eka mbone n'akaje ko kubibutsa yuko ari amakuru utorezwa n'uruganda rwa Burundi Updates ukagezwa ko namenyesha makuru bahinga bakuru bakorera nga mu gihugu c'u Burundi bakakugeza ko mu buryo bworoshe kandi atangorane bakakugeza ko mu ngene utaronka ahandi. Reka ndabibutse yuko ari byiza rero gufyonda sabone kugira ngo aya makuru agera kugera ko mu buryo bwihuse kandi bubangutse. Turabasuhuza rero mwese mwakomeje mwabandanyije kutwumviriza muri mu bihugu bitandukanye ndetse no mu ntara zitandukanye ndetse no mu bice bitandukanye by'isi. Ngeze ingingo nkuru kuri tuza kugaruka ko aya makuru twabateguriye mu gihe turi ko turabwira ingingo nkuru. Reka tubanze babwire ko tutibagiye namwe muri mu ntara zitandukanye z'igihugu c'u Burundi by'umwihariko Cibitoke, Ngozi, Kirundo, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge ndetse na Bujumbura muri rusange. Mureke rero tubibutse yuko namwe mwese mutiyumvise muri urutonde rw'intara dusuhuje cyangwa se makomini dusuhuje mwese tutabibagiye turasuhuza namwe muri makomini atandukanye muri mu mitumba muri mu ducimbire ndetse no muri mu masekiteri mwese turabahaye karibu. Abanyarwanda ndetse n'abarundi mwese turabasuhuza, abakongomani turabasuhuza, abaganda turabasuhuza, abanyakenya, abanyatanzania, abo muri South Africa ndetse n'ahandi hose hatandukanye mwese turabasuhuza gatanu kuri gatanu. Ngeze ingingo nkuru rero tugiye kugaruka ko mwaya makuru tubabateguriye nkuko murabiraba ku ifoto cyangwa se kuri iyo foto iri hejuru murabona ko ari urwandiko cyangwa se ndetse wanted igaragaza umukuru w'igihugu Nkurunziza Petero ubwo ari ku butegetsi mu mwaka wa 2018 hari mu bwihisho ubwo bakoze inyandiko ivuga iti wanted 2019 cyangwa se 2018 Nkurunziza to be killed ko Nkurunziza agomba kwicwa on 2020 mu mwaka wa 2020. Iyi nyandiko yashyizwe ahagaragara n'abamenyesha makuru b'abahinga babandi b'abacukumbutsi cyangwa se abavumbutsi nkuko abanyagihugu b'abanyarwanda bakunze kuvyita abacukumbutsi cyangwa se abavumbutsi. Hano turavyita abasesenguzi ndetse n'abatohozi b'abahinga bakorera mu gihugu cy'u Burundi nibwo bariko barasoma bagwa ko iyi nyandiko yacuzwe n'abagize uruhari muri urupfu cyangwa se muri irihirikwa cyangwa se muri inyuruza ry'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu Nkurunziza Petero. Uyu muhisi muramuzi neza rero yama ari umuntu mwiza cyane arongoye igihugu. Ibi byakozwe na bande? Ibi byakozwe kubera iki? Ibi byakozwe ku yihe mpamvu? Ese ni bande babiri inyuma? Ibi nibyo turi buze kugaruka ko rero turagira ngo tubarakire kuba muri buze kumviriza aya makuru mu buryo burambuye twabateguriye mwidonido. Mureke rero twongere tubabwire yuko ari byiza kuba mwahejeje gufyonda sabone ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo aya makuru ajye arakugera ko hama uzoce ubarira abandi ivyo wumvise ngaha. Turababwira yuko ari amakuru tubatohoreza kandi mu buryo bw'ukuri binyuze mu muco ndetse binyuze no mu kuri. Turababwira yuko ibi byose ari ibyanyu kandi namwe mukaba bacu turabwira yuko ibyo byose byabaye kugira ngo tubageze ko turagira ngo tubabwire rero iyi nkuru y'akababaro cyangwa se uyu mugambi mubisha wagiye urategurwa mu gihugu muri 2019 hama ugashyirwa mu ngiro ndetse no mu bikorwa muri 2020. Ibingibi muraza kubigaruka ko muraza kubibona neza cyane muraza no kuvyimvira ukuri aho guherereye. Ese uyu mukuru w'igihugu cyangwa se uyu muhisi wacu wajyamiye akaboko k'abagabo mu mwaka wa 2020 cyangwa se muri 2020 uyu mugabo yaba yarazize iki? Ese yaba yarazize kuyobora neza? Yaba yarazize demokarasi? Yaba yarazize gukora ibyiza cyangwa se yaba yarazize akagambane? Ariko se abo bagambanye ni bande? Ivyo navyo nivyo turi buze kuza kubabwira kuko nivyo twabahamagariye muri iki gitondo ndetse no muri aya masaha agezwe ko biteye naho uherereye kuko amasaha murabizi neza ntago abahura. Turabaramukije rero kandi namwe turabahaye mwiriwe kubera ko aho muherereye mwese muri ko muratwumviriza mu bihugu bitandukanye by'isi uko namambi mbibabwira mugaye kahise ibyo mu bihugu mutwumviriza mu bihugu by'akarere by'akarere k'ibiyaga binini. Ndabahaye ikaze mwe muri ngaha mu gihugu c'u Burundi muri ngari mu Cibitoke, muri Ngozi, muri Muramvya, muri Bururi, muri Gitega ndetse namwe muri Mwaro, muri Rumonge ndetse namwe muri Bujumbura. Ndabahaye ikaze nkuko nkora mbibabwira. Ibi byose rero ni ivyanyu kandi namwe muri abacu. Mureke rero kubandanye tunasuhuza namwe muri ngari ya Tanzania Dar es Salaam tuba tubahaye ikaze. Abo muri Kongo tuba tubahaye ikaze, bari muri Uvira, bari Bukavu, bari Kinshasa, bari Goma, bari hariya rwose muri Kongo Kivu y'Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru. Namwe muri hariya Tanzania, muri Kenya turabahaye ikaze, muri Nairobi ndetse n'utundi duce cyangwa ndi makaritiye atandukanye ari ngara mu gihugu cya Kenya. Ibyo nabyo turabibashimira ko mukomeza kutwumviriza. Mwe tuba twabonye cyane mwagaragaje ko mudukunda kandi namwe turabakunda. Abo muri Uganda ari Kampala turabahaye ikaze kandi
mwese turabakunda cyane namwe muri ngaha mu gihugu cy'u Rwanda turabaramukije mwe muri mu ntara y'uburengerazuba uburasirazuba mu majyepfo amajyaruguru ndetse namwe muri mu burasirazuba no mu burengera bwaryo mu gisagara cya Kigali cyangwa se mu murwa mukuru wa Kigali mwese turabahaye mwiriwe turagira ngo rero turamenyesha yuko aya makuru mutorezwa n'uruganda rwa Burundi Updates mukagezwa ko n'abamenyesha makuru y'abahinga bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakagaragaza ko mu buryo bworoshye mutaronka ahandi aba n'abanyamakuru cyangwa se abamenyesha makuru y'abahinga bakuru haba muri South Africa cyangwa se mu bihugu by'u Burundi mu bihugu by'ibanyi ndetse no mu migabane hose babambukiranya murabazi neza cyane turagira ngo rero tubandanye tubageza ko ingingo nkuru twabateguriye muri uyu mwanya turababwiye yuko umukuru w'igihugu cyane se umuhisi Petero Nkurunziza ubwo yari ku butegetsi nibwo 2019 yaciye arakorerwa inyuruzwa cyane se yaciye arakorerwa akarengane ndetse n'ubugambanyi aho yandikiwe cyane se yakorewe inyandiko imushyira mu bwicanyi cyangwa se imushyira ku murongo wo kuba yakicwa uyu murongo awita wanted iyi wanted nkuko mubirara neza mushobora kubibona neza namwe mubisobanukiwe iyi wanted iyi nyandiko iriho cyangwa se iyi kuriho ubu uriko urashakishwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu buryo bwiza cyangwa se ububi ariko hano ho ubushakishwa mu buryo bw'umwihariko uyu mugabo muri 2019 nibwo yarakomeje muri 2018 nibwo yarabandanyije kuba yakora ibyiza cyane kurusha uko byari bisanzwe muri 2019 niho yakoze ibyiza by'akarorero cyangwa se ibyiza by'igitangaza nga mu gihugu cy'u Burundi nkuko bisanzwe uyu mugabo ararenze mu bagabo bose baciye barongora iki gihugu cy'u Burundi nyuma yo gufata ubutegetsi yari mu mugambwe wa CNDD-FDD uyu nguyu akaba yarabaye umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD akaba yarabaye umujyanama w'inteko nkuru cyangwa se muri biro ya perezida nyuma yo kuba umujyanama wa perezida yaje kuba umukuru w'igihugu uyu mugabo rero Nkurunziza murabizi neza yatwaye igihugu cy'u Burundi mu buryo bwiza kandi umuturage wese yama abyishimira ibyo yaje agakura ko intambara zazisizwe n'abahisi bandi bagenzi biwe abo yaciye arasubirira uyu mugabo Nkurunziza ni umugabo rwose w'igitangaza kandi urashimishije warayoboye neza Burundi ndetse bitandukanye n'ubu ngubu turiko turabona Burundi yasize butandukanye n'Uburundi turi kubona ese yazize iki nicyo yaba yarazize ese aba bantu bamunyuruje cyangwa se bamwishe ni bande ibi ngibi nibyo tugiye kugaruka ko mubandanye rero gukora sabone kugira ngo mumenye ukuri kuri nyuma iyi nyandiko muraba neza ngaha ku ifoto turagira ngo rero tubabwire yuko urubuga rwa Burundi Updates rubageza ko amakuru ajyanye n'agateka kazina muntu uko nama mbibabwira ndetse n'ubunyonyezi ndetse n'isesagurwa ry'amatungo ya leta babiriko biribonekeza nga mu bisata bitandukanye haba mu bisata vya politiki haba mu bisata by'ubuhinzi mu bitora ndetse n'ibindi bitandukanye mu mikino ndetse no mu myidagaduro ibi byose turageza ko 5 mubandanye rero gufyonda sabone kugira ngo ayo makuru atarajya bacika kandi atarajya mutenguha na gatoyi Bareke rero tubabwire ibyiri nyuruzwa cyangwa se ibyiri yicwa cyangwa se igirishyirwa mu bikorwa mu kwica umukuru w'igihugu cyangwa se uyu muhisi Petero Nkurunziza harashize imyaka 5 uyu mukuru w'igihugu Pierre Petero Nkurunziza atambutse ariko yashize umurage rwose mwiza mu gihugu cy'u Burundi abamushyigikiye bavuga ko yaharaniye ko Burundi bwabona ubwigenge imbere y'abakoloni cyangwa se mbere y'ubuyitaga abakoloni kandi yakoze ibikorwa bitandukanye by'iterambere no kugurura cyangwa se kuvugurura imibereho myiza n'ubuvuzi ku baturage yibukwa kandi nk'umutegetsi wavuze ko Imana yakijije Burundi coronavirus ariko akaba ari nayo mpamvu aterigeze yemera ingamba zafashwe na OMS umuryango ujejwe kubungabunga ubuzima ndetse n'ibindi ariko uyu mugabo yanze kwemera izi ngamba zo kurwanya iyi coronavirus ibyo uwamusimbuye yajeje guhindura akavuga ko COVID-19 ari umwanzi ukomeye wa mbere ishyaka rya CNDD-FDD n'ubu riri ku butegetsi ryashyigikiye ko ahabwa izina ry'icyubahiro ry'imboneza nkuru mukizirikana ndetse mugakunda no gukundisha igihugu ndetse iyi tariki y'urupfu rwe yagize rwose ubu ngubu twizere ko yagize iruhuko ryiza ariko ibi ngibi bikaba ari byo bigaragara cyane ko uyu mugabo Petero Nkurunziza nyuma yo gukundisha igihugu ndetse no gukunda igihugu akagikundisha abanyagihugu ndetse nawe agakundwa n'abanyagihugu ibi ngibi ari byo yaciye arazira nguyu rero hagaragaye ko inyandiko zose zikubiye mu rupfu rwiwe byateguwe mu mwaka wa 2018 cyangwa se muri 2018 ariko uyu mugabo Petero Nkurunziza muramuzi neza cyane yamye ari umugabo rwose uvuga bikijana kandi akora bikaba uyu mugabo yamye ayobora kurusha nuko aba bose dusanzwe tubona bari kuyobora uyu munsi Nkurunziza Petero yakoze ibikorwa gwe byose by'agatangaza aho mu gihugu cyose bariko barabona ibitari kugenda neza hama bagaca bavuga ko habuze umuyobozi aho
ahubwo basigaranye ingirwa nyobozi. Ariko ibi ngibi niko bigaragara mu baturage cyangwa se mu bahise bashigikiye umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, ariko uko bisanzwe bamugomba kubahiriza uriho cyangwa se bamugomba kubaha iso ubabyara kugira ngo atabirukana mu nzu yiwiwe. Abangaba rero bakomeza kuba bavuga gutya, ibi ngibi bigaragaza ko bifite impungenge n'abantu benshi batandukanye, abo mu baturage baba bakomeje kugaragaza amarangamutima ku mukuru w'igihugu cyangwa se ku muhisi Petero Nkurunziza. Ibi ngibi bikavuga ko cyangwa se bigahamywa n'imwe mu miryango ijejwe ubusesenguzi hama ndetse n'ubucukumbuzi mu bijyanye na politiki, bikavuga yuko abaturage bagomba gukora ibishoboka byose bakikuramo ayo majambo cyangwa se ivyo bitekerezo by'uko abariho ntaco bamaze ngo kereka uwahise. Ibi ngibi rero bigahuzwa nuko bakomeza kuyaga ko uyu mugabo yaba yaragambaniwe akagambanirwa na bamwe bari ku butegetsi, ariko ibi ngibi siko ubutegetsi bubivuga, burabihakana kandi bubwira abanyagihugu yuko bakomeze bitonde cyangwa se bihangane kuba umukuru w'igihugu yarapfuye cyangwa se yaratanze yaramenetse ibisandari cyangwa se yaracikanye. Ibi ngibi ntabwo bisobanuye yuko abari ku butegetsi cyangwa se abamusimbuye aribo baciye bagira uruhare rukomeye cyane muri urupfu rwiwe. Ariko nk'uko bikomeza kugaragazwa neza cyane, uyu munsi Denise Nkurunziza yatangaje kuri Twitter ko yishimiye Imana kuba yaragiye amahoro agasiga iragi ryiza mu gihugu cy'u Burundi. Natwe nk'umuryango dusubiriye kuvuga ngo nyiruhukire cyangwa se yiruhukire amahoro kuko ntiyadupfiriye nabi. Ibi ngibi rero bigakomeza kugaruka ko nkaho uyu mudamu cyangwa se uyu muryango wa Nkurunziza Petero urakomeje kuba ufatwa cyangwa se ufata abakunzi b'umukuru w'igihugu wahise Petero Nkurunziza bavuga yuko ibi ngibi rwose ari kugira ngo banyegeze ukuri, ariko mu by'ukuri nk'uko umudamu we cyangwa se umuryango we ugishize ibintu by'ukuri ahagaragara, ata mpamvu yuko bagakomeje kuba babirwanya cyangwa se bakumva yuko ariko arabesha uyu mukuru w'igihugu. Rero uyu mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza iyo rwose yamye ari umubanyi w'ibihugu bitandukanye by'isi, cyane cyane ibyo mu karere k'ibiyaga binini, dore ko atigeze agira amakimbirane akabije n'ibindi bihugu by'ibibanyi nk'uyu mugenzi uriho cyangwa se uyu wamusubiriye. Mureke rero tubabwire yuko aya makuru dukomeza kuyabategurira 5 kuri 5 kandi akabagera ko mu buryo bwihuse. Turamenyesha yuko rero aya ari amakuru mutorezwa n'uruganda rwa Burundi Updates, mukagezwa ko n'abamenyesha makuru abahinga bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse bakabegereza mu ngene mutaronka ahandi. Mureke rero twongere tubabwire yuko nyuma yo kuza kugaruka twongeye tubasuhuze mwese, tunabaye mwiriwe kuko mwese muri ko muratwumviriza mu bihugu bitandukanye by'isi, cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini. Twemeye ko kubaha ikaze kandi namwe mukiza kano kanya ndabaye ikaze mwe muri ngaha rero muri Kongo, Kenya, Burundi, Tanzania, Uganda, namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda, mwebwe babanki turabasuhuza cyane, namwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turabasuhuza cyane. Reka ndabibutse yuko ari byiza kuba mwajeje gufyonda sabone kugira amakuru aje arabagera ko mu buryo bworoshye atangorane mutaronka ahandi ibi ngibi by'ingorane no. Ndetse turabwira yuko mbonere ko nakaje ko kubibutsa yuko ari amakuru mutorezwa n'uruganda rwa Burundi Updates, bakagezwa ko n'abamenyesha makuru bahinga bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi, bakabageza ko kandi mu buryo mutaronka ahandi. Aba ni abanyamakuru cyangwa se abamenyesha makuru bahinga rero bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi, baje kubahereza ukuri, baje kubabwira ibiri inyuma y'ibindi, baje kubabwira ikiri imbere, baje kubabwira ikibi n'ikiza kugira ngo mwese muce muramenya aho ngene muraza mwitwararika nga mu gihugu cy'u Burundi, haba ku butegetsi, haba muri politiki, haba mu buhinzi, haba mu bisata bitandukanye bigiye bigaragara cyangwa se biri kuba birerekeza nga mu gihugu cy'u Burundi. Ngaho rero mureke tubandanye cyane tubabwira yuko uyu muhora ujejwe cyangwa se urubuga rujejwe kubageza ko amakuru ajyanye n'agateka kazina muntu ndetse n'ubunyonyezi n'isesagurwa cy'amatungo y'u Burundi cyangwa se y'igihugu cy'u Burundi, aho biba biriko biribonekeza nga mu gihugu muri gihugu cy'u Burundi. Turasuhuza cyane rero mwe mwese muri mu nteko nshinga amateka, mwe mwese muri mu banyamabanga cyangwa se mwebwe mwese mujejwe itohoza ndetse n'iperereza, abajejwe umutekano, abajejwe igihugu muri rusange, turabasuhuza muri intwari kandi turabubaha, turabakunda cyane. Mwumve yuko ivyo tuba turiko turavuga atari ibihuha cyangwa se atari n'ibinyoma, ahubwo tuba tugira ngo abaturage bamenye ukuri. Turabasuhuza mwese rero aho muri wese mugire amahoro, bashinga nahe namwe bapasoni, namwe gwaruka muri mu nteko nshinga amateka ndetse namwe muri mu nama cyangwa se muri mu nama nshinga amateka zitandukanye no muri departement zitandukanye z'igihugu. Mwe mwese turabaramukije kandi turabakunda, twishimira ko mukomeza kuturongora neza ivyo bitandukanye n'ibindi muri ko murumviriza ahandi hose. Yego rero turabakunda kandi turabubaha, twubahirira ko muturongora neza kandi muratwara igihugu uko mubishaka kandi uko bikwiye. Mureke rero tunyarutse cyane tubwire ko aba bose bari ngaha batwara Cibitoke, Ngozi, Kirundo, Kiruzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge, Bujumbura, na mwese turabakunda, turabashishikariza, turabahamagarira gukora sabone kuri uru rubuga cyangwa se kuri uyu muhora wa Burundi Updates. Mureke rero dusubire ku makuru y'uyu muhisi Petero Nkurunziza. Uyu muhisi murabizi neza yaciye aratambuka cyangwa
ukuboko kw'iburyo niho yaciye aravuga haravugwa inkuru rwose y'incamugongo ko umuhisi Petero Nkurunziza kuri 2020 uyu mukuru w'igihugu niho hasohotse inkuru y'incamugongo ivuga yuko yaciye aryamira ukuboko kw'abagabo. uyu mugabo rero Nkurunziza yarapfuye, ntabwo hari hazwi icamwishe, na n'ubu ntabwo kiravumburwa, ariko turagira ngo mujye mukomeza gukurikirana 5 kuri 5 ndetse mujye mukomeza gukurikirana uko ibintu bihagaze. Ibi byose murajya mubimenya ko uko bigenda kandi mwese murajya mumenya iherezo n'itanguriro. Ibi byose rero turabegeza ko 5 kuri 5 atana kimwe kibacitse. Iyi ni Burundi Updates, aho tuyishimiye kandi tunejejwe no kuba mukomeje kutwumva ngaho kuri uyu muhora wa Burundi Update. Ahandi turaza tubibabwira rwose 5 kuri 5 nta kimwe tubahishe. Tubakundira ko muba mukomeje gukora sabone, tubakundira ko muba mukomeje gutera commentaire, tubakundira ko muba mukomeje kudushigikira, tubakundira ko muba mukomeje gukora ibikwiye kugira ngo uyu muhora wacu tuwuteze imbere, kandi na bamwe muri bagenzi biwanyu bajye baramenya ko uyu muhora rwose uhari ku bwabo kandi natwe duhari ku bwanyu. Turabakunda rero, mukomeze kutwumviriza kandi mukomeze kudutega amatwi nkuko bisanzwe. Iyi ni Burundi Update, nanabibutsa yuko ari byiza ko mwajije gufyonda sabone kugira ngo aya makuru agere bagera ko nta ngorane, kandi nakajya ko kujya ndabibutsa yuko aya makuru murajya muyatorezwa n'abamenyesha makuru bahinga bakuru bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bakabageza ko mungane mutaronka ahandi. Ni igihombo gikomeye cyane kuba wakumviriza kuri aya makuru hama ntunasharinge cyangwa se ntunabwire mugenzi wiwawe ko wumvise amakuru agezweho kandi meza cyane. Hahandi tubabwiza amakuru y'ukuri kandi tubabwira amakuru yo kubaka igihugu ndetse n'iyo gukunda igihugu muri rusange n'abarongozi barongoye igihugu muri rusange. Ibi byose rero turajya tubigaruka ko nk'uko twabibamenyesheje ni 5 kuri 5. Mukomeze kubana nange rero, nanabibutse yuko gutera commentaire ari byiza kugira kuko nyuma y'ukwezi ku muhezo w'ukwezi turajya tubarura cyangwa se duharura imigwi cyangwa se imibare yagiye abantu bagiye batera commentaire nyinshi, hama tukaburungukira ibihembo bitandukanye kuri uyu muhora wa Burundi Updates. Mukomeze kubana namwe rero kugira ngo ibyo byose bitabacika. Ni byiza gusa 5 kuri 5 rero nkuko namwe bibamenyesha turajya tubibageza ko isaha ku yindi, kandi murakoze cyane.